gaur gure diskaren Olaza Asti eta biok gure diska berriaren aurrera pentso bat emango dizuegu. Argia joan da eta beraz iragarkietara joan berko gara. Potenzia, hori gertu bat da, noski. ¡Hombre! ¡Pauli, no! Me cago en Riau. ¡Hier! ¡Y! ¡Chubín, botella! ¡Es un ya, Paulina! ¡Cojo horror! ¡Coño! Me cago en Riau, a ver. Bueno, ni Paulino naiz, eta, badakzu txiste bat, begira zer esaten dion informazioa notek besteari. Chaval, no te pases de la raya. Kaixo, ni euskitzen naiz. Korbata gaizki dut, baina... Bakizu, izan hotx. Hombre, Olaza Asti! Capo, la que tienes oye, Bueno, niño, se me ha hecho algo, hori La besomorra. Kaixo, ni Ruper Ortorika izan nahi, eta hori zuentzat nire diska berria.